Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Dukomeje kwiga icyarabu uburyo bwo kwandika inyuguti. Tugeze ku nyuguti ya jim. Jim nuko yitwa, ni nuko yandikwa, hanyuma akadomo kagashyira hino gato yaho wakatiye inyuguti, tugakomeza n'indi nyuguti ha. Iyo nyuguti nayo yandikwa nka jim, yo nta kadomo igira. Kha yo igira akadomo hejuru ikandikwa nka ziriya zombi. Dal yandikwa gutyo nta kadomo igira. Dhal yandikwa nka dal ikagira akadomo hejuru. Ra iba ndende kuri ziriya ebyiri. Za nayo yandikwa nka ra ikagira akadomo hejuru. Sin nuko yandikwa ukamanuka ugasorezaho. Shin nayo yandikwa nka sin ariko ikagira utudomo dutatu hejuru. Sade nayo yandikwa gutyo nta kadomo igira. Bade yandikwa gutyo ikagira akadomo. Dusoza dukomeza ubutaha ku zindi nyuguti. Assalamu alaikum warahmatullahi.